Polisi y'u Rwanda iratangaza ko ikibazo cyo gutinda mu kwiyandikisha ku bakorera impushya za burundu igiye kwibonera igisubizo ku bazajya babona kode zo gukoreraho mu buryo bwihuse, igiye kukibonera igisubizo bakajya babona kode zo gukoreraho mu buryo bwihuse bitandukanye nuko byari bisanzwe. Umuvugizi wa polisi y'igihugu avuga ko ubu polisi irimo kongera abakozi muri uru rwego ndetse harimo no kubaka ikigo cyihariye kizafasha kwihutisha ikorwa ry'ibizami cyane cyane ikizami cya burundu cyo gutwara ibinyabiziga. Avuga ko ikigo kirimo kubaka kizafasha cyane cyane abaturage bo mu mujyi wa Kigali gukora buri gihe. Ubu imirimo yo kucyubaka ikaba igeze hejuru ya 70% ku buryo mu gihe cya vuba kizaba cyatangiye gukoreshwa. Polisi itanze umurongo kuri iki kibazo nyuma yaho abantu bashaka gukorera impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga bavuga ko kubona kode yo gukoreraho ikizami bitinda, ugasanga biyandikisha uyu mwaka wa 2023 bahabwa gahunda yo ko bazakora umwaka utaha wa 2024 muri Rwerurwe. Munyarukundo Alphonse avuga ko iyo umuntu yakoreye uruhushya inshuro imwe agatsindwa ataba afite andi mahirwe yo gukorera urundi ruhushya vuba kuko bimusaba kuzakora undi mwaka. Abigisha gutwara ibinyabiziga nabo bemeza uburemere bw'iki kibazo, bagasaba ko polisi yagira ikikora ngo gikemuke burundu kuko byagabanya n'abajya gushakisha ibyangombwa mu nzira zidakwiye. Mike Murenzi avuga ko gukorera impushya za burundu bitihuta bigatuma abantu benshi impushya z'agateganyo zibarangiriraho bakongera kujya gushaka izindi kandi bitari ngombwa. Reka makuru yacu tuyakomereze mu karere ka Musanze aho umugabo wo mu kagari ka Bikara umurenge wa Nkotsi mu karere ka Musanze yafashwe yikoreye ingurube yapfuye aho akekwaho kuyiba mu kagari ka Nyarutembe umurenge wa Rugera akarere ka Nyabihu gahana imbibi n'akarere ka Musanze. Uwo mugabo wafashwe n'irondo ryo mu kagari ka Bikara mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu tariki 24 Gicurasi 2023 aho bamubonye yikoreye umufuka agenda yihishahisha, baramuhagarika barebye ibiri muri uwo mufuka basanga ni ingurube yakaswe umutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bikara Mukeza batwari Jean Marie Vianney yabwiye itangazamakuru ko yamenya aya makuru ayahawe n'umuyobozi w'umudugudu aho bahise bageza uwo mugabo ku biro by'umurenge wa Nkotsi imbere yo kumushyikiriza ubugenzacyaha. Ati yafashwe n'irondo aho yabanyuzeho atababonye, baramukurikira baramuhagarika basanga umufuka yari yikoreye harimo ingurube yishwe. Bamubajije iby'iyo ngurube avuga ko atariye ko yayibye. Avuga n'uwo yayibye nibwo bahise babibwira nyobozi y'umudugudu impamakuru. Arongera ati yahise agezwa ku biro by'umurenge wa Nkotsi kuko abakoze ibyaha nk'ibyo niho tubajyana mbere yuko polisi iza kubatwara bagashyikirizwa inzego z'ubushinjacyaha. Yasabye abijandika mu byaha by'ubujura bashaka ibyo bataruhiye kubicikaho bakayoboka inzira yo gushaka imirimo ibyara inyungu aho kwishora mu byaha bishobora kubateza ibibazo cyangwa se bikabateza akaga gakomeye cyane. Reka makuru yacu tuyakomereze muri Uganda aho umuzamu w'imyaka 67 witwa Kalimu Kanku avuga ko leta imufite umwenda wa miliyoni 1.8 z'amashiringi ya Uganda, ayo akaba ari ibirarane by'umushahara we w'amezi 9 ari byo byatumye afungirana abo bakozi. Kanku avuga ko yihanganye cyane kugeza ubwo umuryango we ubura ibyo kurya, ananirwa kwishyura ubukode bw'inzu ndetse n'amafaranga y'ishuri ry'abana. Mu kugerageza kugaragaza ikibazo cye ko akeneye kwishyurwa ibyo birarane by'umushahara we yahisemo gufungirana abakozi ba leta bagera kuri 50. Iyo nama yo gufungirana abakozi ba leta Kanku yayigiriye ku wa mbere tariki 23 Gicurasi 2023 kuko abakozi bose baje ku kazi mu gitondo batungurwa no gusanga inzu zose z'ibiro bakoreragamo zifunze. Uko gufungwa kw'iyo nyubako yose ikoreramo abakozi ba leta muri municipale ya Njeru byatangaje abantu bari baje kwasaba serivisi. Bamwe mu bakozi basubira mu ngo zabo kuko batashoboraga kwinjira aho basanzwe bakorera. Ntibiramenyekana uko yabonye ifunguzo z'izo nzugi zose, ariko hari abavuga ko Kanku yakoreye iyo municipale ya Njeru mu myaka isaga 30 yizerwaga n'abayobozi bose. Kanku yagize ati niba bampagarika ku kazi kubera ko nafunze ibiro babikore, ariko bagomba kwishyura amafaranga yanjye bamfitiye y'amezi 9 ashize. Nagerageje kwihangana cyane igihe kingana gutya suko ntagira inshingano mu rugo. Kanku avuga ko yakoraga akazi kizamu ku manywa na nijoro, rimwe na rimwe atanahabwaga ikiruhuko. Ngo yigeze gusaba kandi ko yahabwa undi bafatanya, ariko icyifuzo cye nticyumviswe neza. Umwe mu bayobozi baho Njeru, Michel Odeba, nawe ibiro bye byafunzwe. Yamusabye ko yafungura mu gihe ikibazo cye kirimo gukurikiranwa. Kanku arabyemera. Intumbi idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo akaba n'umuhuza bikorwa Bruno yatabarije abaturage bari mu kaga muri iki gihugu, avuga ko amahanga yakirengagije. Abaturage barenga 3.3 bakuwe mu byabo muri Kongo baba impunzi mbere mu gihugu.
akaba ari wo mubare munini w'abavuye mu byabo muri Afurika. Ibi bisobanura uburyo abakeneye ubufasha biyongereye bidasanzwe. Bruno yavugiye i Geneve mu Busuwisi kwa kabiri w'iki cyumweru ko ikibazo cy'abanyekongo bakeneye ubufasha gikomeje kwirengagizwa n'isi yose, aho gituruka ku ntambara, ibyorezo ndetse n'ibiza. Ati gikomezwa n'ibintu byinshi birimo kuba leta itagenzura ibice bimwe na bimwe no kuba nta bikorwa remezo bihari. Guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka abantu barenga 200,000 bavuye mu byabo mu ntara ya Ituri, batuma muri iyi ntara bagera kuri 1,6 kuri 1,6 aho abagore bagize hafi 1/2. Nibura hejuru ya 80% by'abavuye mu byabo byaturutse ku ntambara n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Mu mezi 18 ashize abantu hafi 829 basubiye mu byabo. Mu mezi 18 ashize abantu hafi 829 basubiye mu byabo, bagizwe na 36% by'abo muri teritwari ya Irumu. Uyu mwaka hakenewe nibura Yari 2.26 z'amadolari yo gufasha abari mu kaga muri Kongo, aho hamaze gukusanywa 20% yayo.